Kanyo trip Acik National Movement Rewarming Circle lang kedem penusla East Kasihil District kalapha da kashiti siya presiden rang ba jong ka HNM baka ino kam lan ni slot no yarade na kaching trikam hapo ka HNM kat kum kashiti bala kedaw hang ni ka HNM Rewarming Circle hapo kaching yalam jong presiden jong ka uba syai bor nong rum ulapan pa ba kaching ino kam kachong ki kadai na kaching du ching syania ki pai ba ka priu nyo trip halor kajing viral jong kawai kadur haki rensan sosial media pala pahat au presiden rang ba jong ka hapo ki WhatsApp group hagi ni ki khnir sngi ki bala dem kumta na kaliang presiden jong ka HNM Rewarming Circle ulapan pau na kaliang kajong u lembat kit khot kilaweng kerteng no yalade na kajing long khot hapo ka te kasing ki kerteng jong kit khot lani kinong yalam ki balaweng kerteng no yalade ki long kumni harum ba syai bor nong rum kumu presiden ba te bor marmanyang kumu general sekretari kui pati kidkhon ba Raven Star El Mauplang ba Shania Thaba kakong Amanda Majau ba Kraw nong rum ba Simeon Khomulo ba Banrap Lang Tensem ba Boy Khonglam ba Ban Shai Lang ba Mangwar ba Jopas Karlinai ba Daniel Kshiar kong Similda El Mauplang R melimngam ba Careless Majau ba B melimngam ba Rivenson Majau bat iba Diborson Majau kini kita kidkhot bat kinung yalam ki balaweng kerteng no yalade nadu mentakas ni hakalai pauterik uyayong arjar arfusau